Uba Ricky Shulayu MDC ke Laban Mauprem ula kerpat yo Menteri Rangba ke Jelak Ukonrat Kesangma buntuklar lem dakabaya keren bat ke Ministry of Defence MOD lem bat ke Ministry of Home Affairs MHA ban penpai no ya ke Garrison Ground lane ke Madan Kriket Laban syakasdong Laban. Uba Ricky ulaang ba ke Madan Kriket Laban kedai ke bala IG Syakri Bahaya ki nongsong snong ke Laban bat ke Sorselong Kam Tamlei ya ke Laban Sports Club. Dah kebapen pau bah Mizoram hau benai leber mentau stem kisipai Assam Rifles kila pen pai no ya ke jaka ke bahe hadu shispa nriu ikar syaka sarkar uba Ricky uloang ba kemadan kriket kedai ke badon shibun ki khana bat kedai ru ke jaka bapen bam smai yo Menteri Rangba beningkong ke Assam u Gopinath Bordoloi house nam khat kendai spa sau punyo bat kumju ru yo Menteri Rangba beningkong ke Meghalaya house nam khat kendai spa nyo puar kadai ka jinglit kendu jonga ya i kalong halor kaneka Presiden event ka belajar kenika kat santrik jong march kabalong kabapen mo lesi penyo mensim lang yang bat kinong song jong kalaban bat kasor hi bar kowe habang i ba ka jaka jong ka joki sipai kabade hapo hard of the city ha aizol hadu chispan ru ekat kilapan pai yang chaka government of Mizoram da badan lang rengkat u Home Minister Sri Ahmad Shaji tinggal ngalayo ben pej ya tu ngalawat ciktip kalong kiki gabah pen ketik yang tinggal sodon lat kum MDC hindai ngasu yo kataka bor pada kacing cincung pai ba ngalayo do men link kedu CM minister ban ngala kerpat u bom keren ceka Ministry of Home Affairs bat ka Defense kenang bakane ka sim procedure ka ba ka Mizoram kale ade si ling ba ka sarkar jela jongi ka Meghalaya ken le lang balik kalong ka kata jinglong mo jingmi jonga na mentakan ka Madan kriket ka bagi khot i ha ya ka Garrison Ground ha po Laban kani ka Madan kala asaf yaki Laban Sports Club adu tipor manang hendai wat ngaru kendian sang nang kemau menganang yo ban yalit mari step ban le football bat kadairu ka Madan ka Badan history adu kata-kata ka ba lesi mo dengi yo biang ya ka Laban pendon kam kum kata ka jaka ka heritage ka bangin yo pen sungu kini ki pateng manwan ka baningkong 1947 katu kamadan kala surf ban host babam smai u Gopinath Bordoloi first CM jongka Assam how 72 pada berbayo statehood ka Meghalaya labam smai Captain Williamson ke sangma isang kalong kiki ga basosi ni ibaw sipai aslang ban gadball aslang ban shimti ka sukiski bat ya ka bamantahi te ngatrai ki present youth kim kamau shu ya ka ne kamadan bari kala susah tang jingya dan tilang tu bamdan shu bakmi shoko kampau shu bat kalalong restricted hadu kata ta ba hi local hi umyo shu bandrong hantai ngakamla shu bandrandin bat ngalaya chikmat ban mo sim ka kabu ban tho cho chief minister bat ngaliyo ban kundu ma i la ong ban sim kya ban kren bat ka ministry sate ba sutunat kolong ba wat la ka liam ju ka Laban ru kala de tho man shwa de haw arja katra de hagade ka snem arpo sauru ngatrai la de tho lingba u MLA badan burong ju Laban ba Sanwar Sulai rengkat lang bat ka cantonment de habangai i pade kum kene ka kabu bangi i bakala aja ka Mizoram hagane ka benai ka bladep tengah sngo mlaksa bangan simi kene kala habang alik pede ban kendu CM ru la sngo tran kalong ki ka ba ngidoni ka jikermen bagin yo beng kene badan bari katkum ka jaka ba hanover ka Assam Rifle chaka Mizoram government kani haru sispan ru ekar ngilei kate ngamnum jin hiru bang kandon tang si pho kasan ekar ru teda kate kawan phai biang kanlong ka jingmentoi haru kata ta namanta hi ka sarkar jelabat yakinong suksnong joka sorbat jong ka Meghalaya hi brokowe bat kanlong ke ka lat kalenti bangin yo ban play kita ki museum lesi ki ban bu kita ki mo ki information lesi ki jingtip namanta kalawai bat kiti ki banwan namanta bakin yo i bakani kamadan kalong sisa ka ba koridor do kata bakalong anda heart of the city kan yarap sibune namanta ka imlang salang ya baro hi kamtam ya kiba dan hi kabenta jong ka sports kataga di cili kundu jong ha ya i mentasi CM u laskutenan kangwa play i city ka balale la kalian joki kunhun baper kong ru kalale la Laban Sports Club du dan bakala kalale
Teus ngo yo mensim ur tu la ong baun satho la kaliang jong ka sarkar. Tingi haban up mentah la kaliang ka sarkar kan shimi ka sinjam bari kani ka kabuk siat. Kerang bagin yo biang ya kani ka cakar ka belum in the heart of the city. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.